laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam, woni landal hikkitingal e ngal ɗon ngal woni fi taƴitugol juulowo on. Woni si tawi taƴitugol juulowo on no haɗa, si tawi noon neɗɗo on ari no juulude kañum, o gaynali juulude, goɗɗo goo ari habbiri ɓaawo makko, bi ma'ana waɗimo kanko sitra. Si o immike ɗon nde o salmini o yehi, oya gaynali julde nden haray o taƴitimo ka o taƴitalimo, na ɗon landanga ɗon haray si o immi o yehi yeeso o taƴitalimo. ɗum ko mahoto ko tawugol hal yajuzu ja'lu sitr gayru aljamid, no selli waɗugol sitra ko tawata dirtanay hoore mum, kaako ma ko tawata ko si dirnama dirta. E konngol ɓurgol sellude ngol hino selli waɗugol shay'an gayru jamidin sitratan. ko waɗi ibnu umar kana yarbutu naqatahu wa yaj'aluha sitratan wa yusalli ilayha. o humayno ngeloba makko mban ibnu umar, o tonga mba, o waɗa mba sitra hakkunde makko e taƴi toɓɓen, o juula. awa ngelobale koko dillata koko yahata ara. ko ɗum si tawi ɓe wi hino selli si neɗɗo on naati ka juulirde heɓaali sitra ka waɗa sitra e dow konngol wi'ugol sitra no waɗɗi ko wajib, haray so tawi neɗɗo no juulude no selli ka o waɗa on ɗon sitra on, o anni o on ɗon woni sitra makko on, o habbira ɓaawo makko. ɓe wi ɗo joni haray needi ndin ko jokkata ɗon ko wonɗo tawaɗo waɗa sitra on ɗo, haray needi makko ndin kanko ka teddingol gollal oɗangal ɓayri kullu waɗama sitra kum woni ɗon ha o ya gayni, ko kanko neɗɗo marɗo hakkilon ɓuri handude e muññanagol oya ha o gayna ɓay o andi ko kanko ɗi sitra. so salmini o tawi goɗɗo no waɗimo sitra ɓaawo no juulude ɓaawo makko, o jebbilo ha on ɗon gayna salmina o yaha. so heɓi ngun ɗon faamu ɗum ɓuri moƴƴude. so heɓali ngun ɗon faamu ma ɗum hawjere makko nde newnanalimo ɗum, so salmini o yehi hay fuy jokkatamo, ko waɗi oya yamiraka waɗan sitira, o wi ali mi wonanima, mi anda so tawi famike. donc ko ɓuri moƴƴude won ɗon wona ko waɗɗi ɗum da jokkata oɗa fuy. so wonanimo ha o gayni faqad ahsan. so waɗali ɗum ɗon fala shay'a alayhi, ko waɗi o wi'aka, o wi'ali waɗan, oya wiyali mi waɗima, waktu makko on si okkali habban